ukukhumbula ukuthi hey hayi ngabathunywe ingwenyama. Manje kwakusindana laphana kakhuluma ngokuthi nakamanye amagama athi nawuphilako uphilela inkosi, nalokho nawufako ufela inkosi. Ngaqala amabutho ngathi uzaba umlayezo emabuthweni ukuthi bazise ingwenyama ukuthi siphilela wena babethu. Kodwa ngakhumbula-ke ukuthi konje i-memorial service. Manje i-memorial service nawuyiqala kwehlathululo yayo ngesikhuwa ithi i-religious worship, ukuzokhuluma kuhle ngomuntu ongasekho. Ngathi ayikhe ngiyokufunela igama lesikhuwa, ngafuna leli lithi eulogy. Ngathola ukuthi lithi eulogy abantu alikhulumi nge-religion, likhuluma kwaphela ngokuthi ukukhuluma kuhle uzokuba umuntu ongasekho. Ngathi hayi inkulumo yami ngizayenza i-eulogy ngingayenzi i-memorial service, ngenzele ukuthi ingakhambisani nenkolo. Ngilotshise bakwethu ngithome ngilotshise umndeni wesithuba esidala uMasombuka Amatshali, ngilotshise kwaMachika, ngilotshise bekhaba omkhulu nebebukhweni bakhe, ngilotshise bonke ababalingani bakhe, abaholi abakade bamphethe emisebenzini yakhe neenkoro nakade akizo nalabo akade abaphethe. Lapha nami ngikhamba nomphathi wami wakhona kwaMachika, umsozisi waMachika Bhadesi. Egameni lomrhatsho iKwekwezi FM ngingatsho ukuthi sithokoza bakwaMachika, sithokoza bakwasendana kusiboleka umntwana onjengalo. Ngizombiza ngomntwana ngabomu namhlanje singombana konke lokhu ebekumunyethwe kufunjethwe kufana nomntwana lapha ngitsho ithalenta akade analo. Emrhatshweni akusi mlingisi kodwa liphimbo. Iphimbo lakhe kuliphimbo elikhamba lodwa elingafani namanye, ngelokusala lisolo likhona endlebeni zethu ngaphandle kokuthi besimbona simbukela ikhono lingaka. Mina-ke nokho-ke ngimncane ngathoma ukumuzwa emrhatshweni, ngithokoza kakhulu kwamambala. Kube litjhudu kimi, ngisazibona ngimkhulu namhlanje ukuthi ngifike lapha ngikwazi ukubona ngamehlo ubaba uJP Machika, ubaba uMawaza Gabini, ubaba uJP Mahlangu, ebengibalalela kakhulu emrhatshweni. Bekufike lapha sisebenza khona sonke. Nokho-ke nangifika ungathola ukuthi bona ngithike kutitshere nelimeli balazi ngokwefundo, watsho ukuthi mina ngiza ngenye i-angle yabona, ngiza nge-culture, ukuthi isiNdebele ngisazi ngokwesikopilo lokusibila. Manje nasikhuluma ngamagama ukuthi isiNdebele sithini la, hayi nasizako lezi zingibetha ngefundo, mina ngibabetha ngesiko yabona. Kodwa ngapha kwethu angiphethe ngokuthokoza ngokuthi ngijubhule umtloli wangaphetsheya wakade. Abengibathanda nokubathanda abantu bangaphetsheya, kodwana-ke kuba nalapha-ke nokho amanye amagama ukhona ukubona ukuthi ayakhuluma. Umtloli wakade esimzwako William Shakespeare watlola wathi, evil men do live after them, but the good is often dead with their bones. Ngombana izinto ezihle abantu abazenzako nabaphilako sizikhohlwa msinya. Ngiyanithembisa mina namhlanje nasiphuma la sabe sikhohliwe ngoJP Machika, sokhuluma ngosonto nakabe kwabo, sikhumbule sithi phana konje. Kodwa nasihlukanako sizabe sikhohliwe ngemisebenzi yakhe emihle. Ngikho namhlanje siyabanengi abasibumbela isiNdebele uNdebele nekwaNdebele namhlanje sesingakhulumi ngawo, singaboni nenthombeni. Ngingabala nesilukazi esimbelethako ugogo Bolina Machika. Erhubhululweni engakade ngilenza nangisahlangana nalo, wavela abantwana beNemisa ababegadangisa umlando wokuthunywa eDepartment of Communication, umlando wakwaNdebele. Ngombana ngangikade ngibenzela irhubhululo, ngathola ukuba uVeli Mahlangu ososibuzo umoya wakhe ulale ngokuthula, na untanga baba uSosibusiso babumbangwa Mahlangu, bonyana hlangana nabadosa phambili ukulwela abomma bakwaNdebele bonyana bakhone ukuvota. Esikubeka phambili uma uBolina Machika. Ngathola amehlo wathi umakajima masujima wemrhatshweni, ngathi yena baba umake wangicocela sonke leso story. Ngiso leso esabangela ukuthi ngifuna ukuthatha abantwana ngiyobafikisa lapho bamgadangise kilo mgadangiso. Okungikala-ke ngakuvela mina-ke personally kangisakhulumela umrhatsho umsebenzi engiyibona isenziwa abantwana bethu namhlanje. Ngabona ngibonile uthando Mahlangu la
noKhotso Mahlangu banomsebenzi abawenzako wokufaka lapha enkundleni. Ngombana ngeke kusasisiza ukufundisa thina, siqinile sisafundiseni. Kodwana kungilaba abancane abazothatha umlando, inthombe nemisebenzi kaBaba Majike bayibeke enkundleni. Ngombana sitholile bonyana incwadi yanamhlanje sizinkundla zokuthintana ayikhohlwa. Abenta bethu nesizukulwane esizako bayoyazi imisebenzi yakhe. Masukuthule.